khona manjalo ayaxamalazi TLB xamalaze kwaMsane semtuba yalikhumbula udaba lasemtuba umuzi kwaZulu baba wengane lo mama wengane le ngane lena akwenziwa lokho okwenziwa esibhedlela yagcina ke sivuvukele ingasakwazi ukuphuma endlini kodwa ke namhlanje uLwesibili idepartment isibhedlela iNgwelezane iphathimandla zakhona lezi bafikile bazobheka okukhulunyiwe uyazi into ze-department ngeke ukhulume emgwaqweni kwakhulunyelwa phansi kwakhulunyelwa phezulu siyabonga sikubonga nje ukuthi bafikile futhi ababanga defensive siyabonga kakhulu i-Department of Health ukuthi mase sikhalile bese niyakwazi ukuthi niphakamise isandla nisondele nizobuka bese nabe niyo decide ukuthi ikuphi okuzokwenzeka South Africa ayanda Msweli TV channel hlala kuyona idatha lakho ngeke lichithekele umahala I thank you South Africa.